مسرب ولا ثغرت له ثغرة شفيته. اه الاوردر معانا. طب ماشي يا باشا، طب ما تخش طيب. ده كل ده واقف بره مستني يا باشا، افتح الباب خش على طول. حاضر جاي. العلبة الذهبية من 1 ل 100. العلبة الذهبية من 1 ل 100. مش هستلمه. طب انا ذنبي ايه؟ ايه العجل اللي جايبينه ده؟ تخين. السلام. ايه يا حبيبي؟ الاوردر اللي حضرتك طلع. ايه ده تخين انت ده؟ ايه؟ الاوردر خفيف كده ليه؟ حضرتك طالب كده؟ انت جايبولي متاكل؟ لا والله ما اكلتهوش. وانا بقول انت شكلك مكور كده ليه يخرب بيتي؟ خد يلا. غلا وجهته علبة الذهبية طول عمره راجل كان ملوي هدومه